Prostor na Salojci od 175 metara kvadratnih u novogradnji. Lokal je jedna prostorija koja je pregrađena stubovima, polusuteren, ima prirodnog svetla. Kalorimetri su, grejanje je gradsko, tako da se plaća samo po utrošku, a pošto je polusuteren, troškovi hlađenja i grejanja nisu veliki jer je u principu temperatura ujednačena. Ima poseban prostor sa sanitarnim čvorovima i kuhinjski prostor. Znači, idealna je za više delatnosti. Voda se ovde zagreva. Znači, 175 metara kvadratnih, Salajka. Master 021 nekretnine, 064 6432 338.